Molekodi wa dibuka tsa ditšhelete Freestata o re tlhokeho ya boetapele dipolotiking le tsamaisong e ba tshitiso haholo ntshetsopeleng ya bommasepala. O re ke ka hona bommasepala ba hlolehang ho nehelana ka phano e nepahetseng ya ditshebeletso. Molekodi wa dibuka o re o fetiseditse dibuka tsa mmasepala wa Matjhabeng ho lekala la mafokisi la di-Hawk ka mora hore mmasepala o hloleha ho ikamahanya le dikgothaletso tsa molekodi wa dibuka. We issue a material irregularity for the payment of the services that are not rendered. And we give the opportunity to the accounting officer to investigate and recover any losses that have been incurred because of that. Boetapele ba profense bo hlokomedisitswe hore bommasepala ba tla tswela pele ho sebetsa hampe ha fela ho ntse ho ise ditlamorao kgahlano le bao ba tlolang molao. In the event that those recommendations are not implemented as part of the extended powers, you can take them to the next stage, of which your next stage is where you taking them through the remedial action. Molekodi wa dibuka o re maano a kentseng tshebetsong ke lefapha la puso ya kopanelo le lefapha la tsa ditšhelete profenseng ho thusa bommasepala ha be ditholwana. O boetse a re masepala wa Mangaung Metro o ntse o sa bontshe tswelopele le ha masepala o se o ile wa ba ka tlasa tsamaiso ka nako e telele. Ka bobedi lefapha la puso ya kopanelo mmoho le lefapha la tsa ditšhelete profenseng a tiisa hore a ntse a sebetsa mmoho ho fetola maemo bommasepaleng. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.